Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye amezidi kuwa mwema na mwenye kutupa raha ambayo kule duniani tulikosa. Tunambariki sana Bwana kabisa. Leo nina title bila kupoteza muda. Mimi sitaki kupoteza muda kwa maneno mengine mengi, ila nina title inasema tafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Tafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Hata kama utawachanganya watu, hata kama utawachanganya ndugu zako, utatatanisha ndugu zako, lakini tafuta sana kuwa karibu zaidi na Baba. Hata kama kuna wakati utakosa vitu fulani kwa sababu ya namna utakavyokuwa ukipambana kutafuta kuwa karibu zaidi na Mungu, usiogope kukosa chochote unapotafuta kuwa karibu zaidi na Mungu. Usiogope kutengwa unapotafuta kuwa karibu zaidi na Mungu. Usiogope kuachwa peke yako unapotafuta kuwa karibu zaidi na Mungu. Wala usiogope kukutwa na hatari fulani unapotafuta kuwa karibu zaidi na Mungu. Unapotafuta kuwa karibu zaidi na Mungu, utakutana na mashambulizi ambayo yanaweza yakakushangaza. Utakutana na mashambulizi ya shetani ambayo mengine yanaweza yakaondoa uhai wako, lakini mengine yanaweza yakakuimarisha sana na kukufanya ukaja kuwa kivutio zaidi duniani kuliko mbuga za wanyama. Tafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu, hata kama kuna wakati utazichanganya mamlaka za dunia hii, lakini tafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Wako watu tukiwasoma magwiji wa imani waliotangulia mbele yetu, walitafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu ili kufa kupona. Hiyo ilikuwa kufa na kupona. Liwalo na liwe, walitafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Wengine walishinda milimani wakitafuta kuwa karibu zaidi na Mungu. Wengine walilala kwenye mapango, walihatarisha maisha yao. Na kule kwenye mapango kule kuna buibui, kwenye mapango kuna majoka makubwa, kwenye mapango kuna kuwa na hatari, kuna nge kule kwenye mapango, lakini walikuwa wanalala kwenye mapango na kwenye mashimo wakitafuta sana kuwa karibu zaidi na Baba. Yaani wao kiu yao haikuwa tuwapendezeje wanadamu au tufanyeje vitu vya kuwapendeza wanadamu wafurahi. Ni kweli mcha Mungu na mtu yoyote uliokoka unatakiwa kuwapendeza watu kama alivyofanya Yesu, lakini kwa mambo ambayo unataka kumpendeza Mungu, mengine anaweza akawachukiza watu, lakini usiache, kwa sababu lazima utafute kumpendeza Mungu kwanza, alafu unapompendeza Mungu watu ndo watakujaga kupendezwa baadaye kwa jinsi unavyompendeza Mungu. Kwa hiyo tafuta sana kumpendeza Mungu hata kama utachukiza wanadamu kwa mambo fulani, kwa sababu Mungu ndo mwenye kutupa raha. Mungu ndo mwenye kutupa maisha fulani yenye ubora kuliko tajiri mwingine yoyote katika ulimwengu huu. Tafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Tafuta sana kutulia mahali alipo Mungu, kuomba tu, unaomba tu ukipata nafasi. Umetoka kazini, unaomba tu kwa namna fulani, unaomba sana, unaomba na unabaki kwenye tafakari tu ya kufikiria, nitakupendezaje Baba kwenye ulimwengu huu ambao umejaa uovu wa kila namna? Nitakupendezaje Mungu wangu? Nitakaje karibu zaidi na wewe? Yaani hata kama utapata hasara, utapata hasara ya usingizi, utapata hasara ya kulala mahali fulani kwenye godoro, utapata hasara tu fulani, hasara ambayo wengi siku za mwanzo wataweza kukucheka, lakini usiogope kuchekwa na wanadamu, kwa sababu kicheko cha wanadamu ni kicheko tu ambacho asilimia kubwa hutumiwa na shetani kutuvunja moyo, lakini kicheko cha mwanadamu kisiahirishe lengo na maamuzi ulionayo ya kumtafuta Mungu. Tafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Ni kweli unapotafuta kuwa karibu zaidi na Mungu unaweza ukapungua mwili, yani mwili unaweza ukapungua, ukajikuta tu mwili unapungua tu kwa sababu unatafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Kiniangalia mimi sio kwamba nilikuwa hivi na kamwili haka, nilikuwa na mwili tu fulani mkubwa, sababu mimi nilikuwa nainua vyuma nilivyokuwa nainua hata watu wazima walikuwa hawainui. Yani nilikuwa napiga chuma, napiga chuma, hata napiga push up zile napiga 10. Alafu kakaangu niliyemfuata alikuwa hawezi kupiga hata moja. Kwa nilikuwa na mwili umejaa, lakini nilipoanza kutafuta kuwa karibu zaidi na Mungu, hatimaye baadaye nimejikuta tu nakuwa na kamwili fulani ka kawaida tu kabisa, sio mnene sana na sio mwembamba sana,
lakini ni shida ugonjwa kuingia. Yaani nina kamwili fulani ambako ni shida sana mafua kuingia, na ni shida sana ugonjwa mwingine kuingia. Hata ukiingia ni dakika zozote unatoka. Yani ugonjwa una uwezo wa kukaa unavyotaka, na upangia mimi ugonjwa kwamba ugonjwa mimi ugonjwa ukai. Ni kwa sababu na kamwili fulani ambako natafuta sana kuwa karibu zaidi na Mungu. Ni kiu ya moyo wangu niwe karibu zaidi na Baba. Hata kama nitakuwa mbali na ndugu zangu, hata kama nitakuwa mbali na rafiki zangu, hata kama nitakuwa mbali na watu tuliokuwa tunapendana zamani, lakini bado mimi kiu yangu ni kutafuta sana kwa karibu zaidi na Baba. Karibu zaidi na Baba. Hata kama kuna starehe nitazikosa, hata kama kuna mambo mazuri ya mwili huu nitayakosa, lakini ni kiu yangu, ni kiu ya moyo wangu kuwa karibu zaidi na Mungu. Natamani hata wewe ushiriki pamoja nami kutafuta kuwa karibu zaidi na Mungu. Uwe ni mtu wa kufikiri usiku na mchana, nitende mambo gani yatakayomfurahisha Mungu. Ni kweli tunahitaji kufanya mambo mengi ya maendeleo ya dunia hii, lakini tukiwa katika mchakato wa kuendelea kufanya mambo mengi ya dunia hii, maendeleo ya dunia hii, basi katika yale mambo mengi tuchanganye na kutafuta kuwa karibu zaidi na Mungu, kwa sababu dunia tulionayo inahitaji watu wanaotembea na Mungu aliye wazi. Haihitaji watu wanaoabudu tu kawaida, watu wasiokuwa na lengo lolote. Dunia inahitaji watu waliojitoa wazimu. Dunia inahitaji watu wanaojitoa, wanaosema kufa na kupona. Iwe nitakufa, iwe nitaishi, Kristo ataadhimishwa. Paulo anasema kwa kuishi kwangu, kwa maisha yangu au kwa mauti yangu, Kristo ataadhimishwa. Dunia inahitaji watu wanaosema mimi nitamtafuta Bwana kufa na kupona. Hiyo inaitwa kufa na kupona. Kufa na kupona. Hata kama nitapata hasara, yani kama Mungu hata nikumbuka, hiyo ni kufa na kupona. Katika kitabu cha Danieli 3 anapoongelea mambo ya Shadraki, Meshaki na Abednego, anasema ya kwamba pale mbele anasema ya kwamba twajua Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa na moto huu, lakini hata asipotuokoa hatupo tayari kumtumikia Mungu mwingine au sanamu ulioisimamisha, Nebukadreza. Yani wale watu walikuwa ni wakufa na kupona. Iwe Mungu atanitukuza, sawa, mimi najua anaweza kunitukuza. Yani kwa hivi ninavyopambana kutafuta kumkaribia, anaweza kunitukuza. Anaweza kunitukuza juu ya mataifa yote, kama ilivyoandikwa katika Kumbukumbu la Torati 28. Anasema nami nitakutukuza juu ya mataifa yote. Najua Mungu anaweza kunitukuza.